and he has on several occasions and also kenda tuvote gutonya kana gupenetrate thoko ya Asia muno China tondu kuringana na ende kambuni ya China ni ukorwo ati maina demand nene muno kana marenda majani mengi kwa wingi na majani ma Kenya ni majani mega kuringana nao and more specifically majani mamungania nikyo turana nao munthi kenda tondu matwirite twambiririe twambe tutume mujengo na mujengo tuyatumu na tukaurikia undu wa mbere marogita kuona kama mujengo we tayari wa kairi tumie from here now uria machini kuvota kuoneka na tuvota kwa twina ndile ukorwo ati no matugurire majani metu na bei mbega makiria so that wana tukiruta wira wetu wa majani tugetumenya ati thoko twinayo na wona twavota gutonya thoko ya China tondu as you know China ni andu wengi muno over billion na lingi 1.5 billion wana majani mara mathondeka o wenyewe matieganaga makunywa so tukavota kuona chance hiyo twita factory ya majani metu kuvota kwa penetrate makinye China na matugurira na bei mbega then twakwa twina uvoti wa kuriva arimi yetu kana arimi yetu makavota gukinyirwa ni mbia iria at least mangivota kuga it is worth working for.